Kardom pini bertar jikta pini pramtan yes chanbang pini imoni teron pi. Aprang si bertang thon pen cepajer medam dia aprang bertang kong pi jikta. Himanta Biswa Sharma COVID-19 na putak West Karbi Anglong District ng Kahumri. Dipu taralang suatu waralong ihum ambassador amator pang tek abang pu kanghu ponjiapan kabori ratur pagamat nepjek. Muka pen 10 घर आधा किलोमीटर क्रेकेटम सोसे टोवर कहिनो COVID-19 coronavirus akiso pen kalitang arun kakotia phan lamding road kilometer sir kebla pen panbari along papi blong let bertang kong PRG gel phit puthat bertang ton pen cepajer midam snang West Karbi Anglong Kironi Model Hospital along Assam Finance Minister Himanta Biswa Sharma kiwotekang. Patumi pini Okran Kelanga Minister di Mahasau District Lapen West Karbi Anglong District Angkang Nangkahumri Laswahut pini West Karbi Anglong District Angkang Arlokidu Kironi Model Hospital along Sitame Assam Finance Minister Himanta Biswa Sharma wotekang pen COVID-19 na puthak than peretekang laso aphit West Karbi Anglong District Headquarter Hamren DC Office along an paledam pen Team Karbi Anglong Autonomous Council DCSP lapen penang kethekedingatum COVID-19 na puthak arsik jik kachingwai pedopon bangso kachingwai pon along perang kia theno ke jaipon ke Difu Medical College along sitami COVID-19 akiso avia satlang kilang jip penapen padopon po peter de pen lasi iroi kali teni thomang bong an satlang ang thek long pon ver poputar jaipon Lapang sobhit non malam Assam government pen kedeng pon apel Assamese subject Assamang kang piarlo school along isi ang deng pen kep ang deng an Assamese alobi pon ang jipua puthak Karbi Anglong District 6 sedel angkang penajok pipon pesita chok mate bangso district along ke Karbi Anglong Autonomous Council atum aridengsi aja kong do puta Himanta Biswa Sharma hin pet perang kia thengno jaipon Kironi pen berta pangdakpon sarhoning ti cerap cidodun pen berta pangdakpon di kantor terang News 24 Karbi Anglong. Dipu terlangsung ke damato waralong Francis Timung amotor ambassador pang tek abang pukang hupon jepan kibori. Pini arni tili por pai ke thom rajiti mapor malong pen dipu thana angkang ke parlo terlangsung atau waralong inut pang tek abang pu langrik rong hang arong amekar Francis Timung ihum ambassador motor AS09B9054 kanghu jiapan kabori sai kedeng seta kopai kimepen bangso motor rathur paksi khangdun cheklot apitu 108 ambulance hangsi police raikom sai kiari dengsi Cepari ding pon berta ketok ahut an ke kanghu abang puamen akur arong klardak long lelang ate kanghu abang pu hor kitun pensi kacepar janajok parlin parlo alam si police asai kiatum karjo hut chethandon Dipupan berta pangdak pon imoni teron pi News 24 Karbi Anglong COVID-19 coronavirus pen kalitang arun kakotia pan Dipu lamting road lapen panbari along kalitang abang arpum papi blong ledet. Kedamtang ni pai trok wasik achiklo ajo jerlo angbong chit Dipu lamting road kilometer sir kebalong COVID-19 coronavirus awur pen kiso kiti kalitang arun kakotia pan hadaksi kipip dam jipu arjulong si rat torpak towar kiton kerang kapen si kroikre cepak lang ajok papi blong ledet. Hadak arat kacithana tengke arong asarapan parjuje pinsi lahaya sai nang ke klem lasila swasai ke kroidun thek pusi hadak aradatum ningje pon lapeng dipu panbari anatuta kipip jiapan mathalo sita kache kroidun deajo jopang thang ke tona sai tengsi papi blong ledat lo pusi hadak aradatum pen pherangke kahumrita mahot birta nang pachini don apitu karditang abang arpum bolong koma jelong kondet lo pusi birta ripton long Dipupen berta pangdakpon jitenteron News 24 Karbi Anglong. Tokmuka pen denta gharadak towar kaheno ajok ihumabas kaching thang. Tokmuka pen denta ghara towar ajak kilometer krikethomdo bangso towar nonpu anita kimisen kawi ajok moniratum kedam kewang gari motor kachelat kisungnang nonpu antak chokunelang
Lesson si patumi ani kang sam thenta ghat ahi thi angpong chitim chit ihu mabas towar pialong aman jing thang loksi api thu JCB pensi san ponang koklo Pinpur pon mela bangso towar kahi noarat ke lang roy pen arnima truck sang tiki pon chimit mede da joglo puta raratum chithan pon hadak aratum towar kahi no ing han ki ong lapen hapu lang hin pen le tamjuta karkanthi adolong kahi no ajok kedam ke bang aphan kisung chichak nanglo lasikar bianglong autonomous council ke chari ke thege ding atuma phan hadak aratum akar I prapjin pen ke selam japhan choning repon pedo News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Pini bertalapan sekali tonenglo tumit hakme kardom.